Kupili ste univerzalni krovni nosač za vaš automobil. Želite da ga sami montirate, ali nemate uputstvo. Nije vam ni potrebno. Sklapanje je vrlo jednostavno i sve što treba da uradite je da zategnete nekoliko šrafova. U kompletu dobijate 2 nosača, jedan napred a drugi nazad. Treba da imate 2 poprečne šipke i 4 nosača sa svim delovima, šrafovima, ključevima za montažu. Preporučena nosivost za ove nosače je težina do 50 kg. Jedina mana je što su šipke veoma tanke i pri većem opterećenju se savijaju. Imate mogućnost staviti metalne šipke da biste povećali nosivost, ali nemojte improvizovati jer ovi nosači stoje na vašem krovu koji možete na taj način oštetiti ako stavite veliki teret koji vaš krov neće izdržati. Pošto su nosači univerzalni, moguće je da kod nekih vozila morate uraditi neke male izmene na nosačima, kao što je na primjer držač nosača. Morate ga malo saviti da bi dobro nalegao u ležište. Imajte to na umu. Prodavac je namontirao jedan nosač i rekao mi da na taj isti način treba da sklopim ostale nosače. Ko radi, taj i greši. Pogrešno sam stavio oprugu na stezaču. Tako mi je rekao prodavac. Sklapam 10 minuta, a nosači se pomeraju i nikako ih ne mogu pritegnuti. Obratite pažnju sa koje strane stavljate oprugu. U suštini ona nema nikakvu funkciju, samo drži odstojanje od nosača i držača pre početka samog stezanja šrafa. Ja stavljam nosače na Fiat Punto 2002. godište. Ovaj Punto ima fabrička ležišta za originalni nosač, ali ja ga nemam pa stavljam univerzalni. Šrafovi nemaju navoj do kraja jer na tom delu se nalazi opruga. Kada sklopite nosač sa zatezačom, možete da stavite šipku i krenete sa montiranjem. Obratite pažnju da vam šipka bude na sredini. Dobro stavite zakačku u samo ležište koje je sakriveno gumom na samom rubu iznad vrata. Kada ste stavili zakačke na mesto, podelili šipku na pola, možete pritegnuti šrafove koje drže samu šipku. Na kraju pritegnite šrafove zatezača. Ovaj postupak radite naizmenično sa jedne i druge strane. Kada završite sa stezanjem, a i dalje vidite da se nosač klima, u tom slučaju niste dobro savili stezač nosača koji treba da nalegne na svoje mesto. Kada ste sigurni da je sve na svom mestu, isti postupak uradite i na prednjoj strani automobila.